Ko so folk in dobrodošli v nov YouTube video. Kje ste? Kako ste? Kakšna situacija? Dobrodošli v nov YouTube video. Danes bo zelo dober video. Gremo takoj začeti z njim. Dobimo se z Robom in z enim zelo posebnim gostom na mojem channelu, ki ga, če me sledite, ga verjetno že poznate. Verjetno se mogoče že od naslova prebrali, ampak gremo se dobiti z njima dvema. Pay-per-view king is back. Pobrali Roba. Zdaj se začne šov. No, v glavnem, evo, zdaj smo pobrali Roba in gremo zdaj po gosta, ki verjetno so že razumeli, kdo je, ker so prebrali naslov videa, tako da gremo po njega in potem gremo trenirati. Evo nas folk, Pay-per-view king je od zadaj. Kaj to pomeni, da naš gost je tukaj. Let's go! Komado, Koša. prvič na channelu. Kaj bomo danes delali? Pridi Pay-per-view king tu vmes, da te vidimo. To. Kaj bomo danes delali? Danes gremo en primer tvojega calisthenic treninga Recimo. narediti. Ok. To je bilo jinx. Tako da gremo narediti primer njegovega treninga, ki jih dela kolikokrat na teden? Cirka 3x4x. Ok, 3x4 na teden, to pomeni verjetno zasega večino upper bodyja. Noge ne bomo, ker jaz sem šloh v nogah, me ne bolijo še od zadnjega leg daya. To se ne dela. To se ne dela. Tukaj smo gym brosi, danes se ne dela noge, tako da ok, gremo zdaj do placa, da ga najdemo, da se nastavimo in potem začnemo s treningom, malo da vam povemo, kaj delamo, kako. In ja, Pa malo da jim nakažem seveda, ne? Komadi dela trening. Pay-per-view vidimo tam. king. Kje ste, feni? Jaz sem tem čikenom zdaj malo ukradel kamero. Zdaj vam bojo oni povedali, kaj bomo delali. V glavnem, na koncu pa bom jaz pokazal, kako se to pravilno dela, za sigurnost. Evo, zdaj smo na igrišču, smo prišli do štang in v bistvu tle bomo danes delali široke pull-upe, ozke pull-upe, chin-upe, dipse, sklece bomo tudi vključili v trening sigurno. Prvo se moramo malo segreti, da se ne bomo celi sfukali, ne? Ja, segrevanja ne bomo pozabili. Ja. Nič, gremo kar v trening. Zdaj smo se ogreli in bomo začeli s pull-upi. Naredili bomo 5 serij po 5 ponovitev in pol bomo šli naprej na naslednje variacije. Let's go! Ko ti reče trener, počasi, skoncentriraš se na mišice. Bum, bum, bum. Evo, zdaj smo skončali s pull-upi. Rob je malo pokazal, kako se delajo. Pa
Muscle up. Fitnesser! To je calisthenics, to sploh ni to. In zdaj gremo na dipse. To na max šahmat. Pač. It was at this moment that he knew. He fucked up. Fuck, tam. V glavnem, tašen sršen je bil. Bili smo v direktni nevarnosti in smo zbežali. Fanti, raje se borim z levom, ko ste strašeno. Če še niste folk, kliknite like, kliknite koment in če še niste, se subscribite na YouTube channel, kliknite na subscribe tu, ne vem kje bo. Če gledaš moje videe in če nisi subscriban, si slabič. Še neki. Jaz sem na videu, tako da buy that pay-per-view. Pay-per-view, edini pay-per-view na svetu, ki je zastonj. In seveda, channel od My Boy Komadota bo v descriptionu, tako da pejte ga prečekirati, se subscribe tudi na njegov channel, ki je že 4-krat večji od mene, ampak dobro, bomo hitro popravili to in prišli na one številke tudi na tem channelu. Let's go! Here we go! Ja! Who's the king? Ok, dipsi finished, zdaj pa gremo še na chin-upse in potem za konec še, kaj gremo na koncu, še sklece, a? In potem na koncu še sklece, tako da zdaj gremo 4 serije po 5 chin-upsov. Let's go! Please don't. Pa se dela Instagram video, behind the scenes. Glej pičke. Dobro nekaj izpadne za video, jebem ti. Bro, come on, bro! Jaz sem res preveč, nisem čutil nič. Ok, končali chin-upse in zdaj gremo še na zadnje, ki so skleci. Bomo delali upcline in incline sklece za lower in upper chest. In mislim, da bo to od treninga. Let's go! So please don't make more promises to me. Please don't Evo nas folk, končali trening. Bilo zame različno, zate kot vedno. Pač ti ko delaš tako, ne? Dober trening, pač ja, glede fatiga sem mislil, da me bo zmanjkalo dosti prej, ampak pač je bilo realno cool. V bistvu smo naredili kaj? Naredili smo pull-upse, chin-upse, dipse, sklece, incline in upcline in vsako po kaj?
4 serije po 5 ponovitev, oziroma edino dipse in sklete smo delali več volumna. In pull-upe smo šli 5 serij. Ja, pull-up smo šli 5 serij. In je bila borba. Je bil MMA fight. V glavnem različen trening zame, ampak kot sem rekel, da bom probal čim več tudi to kalisteniko začeti uporabljati v moje treninge. Vse, ko treniram hrbet, vseeno delam tudi pull-up. Če še niste, res, če gledaš video in če nisi subscriben, ne vem, pač zamujaš, oziroma bi rekel, da ne vem, nisi pravičen. Če gledaš vse moje videe, lahko pač klikneš subscribe, pač ni tako težko, samo en button klikneš. 1,3 sekunde vam vzame, ajde stisni sub, hitro, Sam let's go. stisni sub, pusti like, ker mi ful pomeni, mi ful pomaga za video, kaj komentiraj. Lajkaj, če hočeš videti v naslednjem vlogu Rob vs komado, drugi del. Part Ajde. 2. Part 2 bomo Dokler zmaga, znači... Če dobimo Še 30 1000 lajkov, pade part 2, let's go. Ne, gremo tako. Če dobimo 500 lajkov na tem videu, bomo probali iti v nek tipo, kjer je nek ring, da grejo malo sparat. Ajde, gremo. Če bo 500 lajkov, Ava, en komar me je pičil in si zlomil kljun. I umrl. če dobimo zlomil kljun. 500 lajkov, Komar si zlomil kljun i naredimo umrl. part 2 od fajta, bomo šli v nek ring, tipo, da se malo V nek boksajo. gym tam, ja, V nek no, no. gym, da se malo boksajo. V glavnem, evo folk, prišli smo do konca videa. Če ste pogledali do konca, hvala vsem. Upam, da vam je video bil všeč. Kot sem rekel, prvi kolab s komadotom, navadite se, da nas vidite čim več skupaj, ker bomo še delali kolabe skupaj v prihodnosti. Roba itak že poznate. Pay-per-view king. Pay-per-view king. Chicken. Rob, a.k.a. Pay-per-view king. Komadnjac, če še ne veste, ima njegov YouTube channel, ki ga bom dal v description, tako da pejte se subscribe-at, če vas zanima gaming, če vas zanima njegov content. To je to, folk. Se vidimo v naslednjem videu. Peace!